aba yabipfundikiye cyane. Njye noneho ko amazi yanjye nayo yasize akaba adaharagiye. Ninde wari akamfundurira amazi akaba yanayakoresheje? Denise! Niba icyari ku bundi bo nibwo tutinyuka ukanyegera amazi yose ukayamaramo ubona izuba mvuye kuyavoma. Ubu iyo wihangana ugakoresha amazi ubu ijerekani yose urayimaze. Wasubiyeyo? Urabona nsubira kuvoma n'iri zuba ririho? Wasubiyeyo da? Sohoka ujye kuvoma. Ariko niba uri bujya kuvoma wareka niyogera ari kubundi. Uyu munsi ntabwo uri bugire. Wakingishije ikirago. Nagucira se? Ngira iki niyogera itonda niyogera. Ayi wakingishije. Denise. Iyo wihangana ukoga amazi make. Amazi make none se noza menshi ubundi we. Ijerekani nzanye aka kanya yose uyisuyimaramo. Ahasubira kuvoma. Ariko ibi bintu ubona nzabyigira kugeza ryari? Wirirwa umvunisha. Ubu nihangane koko nsubire kuvoma. Urajyayo. Aho mugari cyugaza niyogere ndi. Nakundi dore uri no kuntera amazi reka nyene nsubireyo. Ariko ngoye gasopo uzajya ujya kwivomera nukirera ko ijerekani yuzuye ntabwo waje hano ngo mbe umukozi wawe. Gasopo yicyarwa tumuka ujya kuzana amazi n'udatumukurorere. Reka nyene tumukane. Reka nihangane nsubire ariko ubutaha nzarwana n'uriya mugore ibintu asigaye anyikoraho nagomba mbizi. Ariko abagore b'iki gihe baransetsa ngorana ngijyagazaje bakiyavoma hita ujya kuyavoma ngo gikinga gatarimba kandi ujya kwitera imikoro inkonde. Ariko abagore b'ino minsi nabo wajya nyoga yatunda azayatunda adashaka azaba n'inyuma. Ibyo ntabwo bizaba bindeba. Mereka arajya hakipa andebera nani isoni. Uzayavoma paka kuva kuwa mbere kugeza kuwa kabiri kandi yoga yazanye nayo. What?